Io, tatari mai ka fahu ia ko ke ulai viat mihen. Lafitani conflitto da bok med Letio Macarthur 100.3 Io, kitari mai pe ka u koini ko io. Io, ma wat pure io con wat malo. Siosiua, Lafitani MALO i kau mau ki he fiafin pureiku pe ko whamalu atu pe i he talamalu e whanua lo tu pe moe ako ka e whahoko a e ta Polokalama ki he ngahi riu ma ngahi mea ku hoko i he tuunga wha politikare o tau whanua tupu anga. Ka ako lelei pe e pureiku pe a moe ngā oe alo au mo lusan moe whamiri pe a ko lave i pe o kula maari le rei pe a ta hene prinsesi la tu fui pe ka tu aho ne mai mo ako fuki heni ki hono toke tā pe o le rei pe ta la whekaulahi o tonga ki Australia ke tisi tui halangi ngia pe pe he ki apiko pou ono ka mai kau tau whanua whare matapure mo kau takilotu mo ka inga e ta hene Kenipela ni e pure ko whavoki atu. Kavinga pau ka te tato chio pe muhulu ia to ata ko ia tu fa politika le fonoa ke mahina ko e peri mai ko ki kavinga ko ia na to ko si mita Polokalama ko ni
Malo pito koe Siosiua at fokeni me ngahi wike pe ngahi kawenga mahuinga e pureiku na ta faa wheringiaki mo ta tatalanga mai ai pe kua whakamau mai eni kua Siosiua mai me he tōke ke pe mo ta whaatalanoa ki ai I he wahaa o e paremia wa ka meriko pe foki mo e kabineti ka maa foki ai tamatui ta moia pe mo e whatahatoko ni ka aku tau fia ko inga he ku asmai ai hono solova mo hono toe ki kapi pe ho tau karia hi fofua pe kulai foke ngai mea ko fia ai pureiku lai ngai mea na tatalanoa ki ai pe whaatanoa ki ai ngai Polokalama lo aua o ke Polokalama pe mo VPO na whekawaki mo mea ko ni pe oku asmai pe oku ai pe ai whekau aki lelei e o mea na whaia e tau kawe mo mea ko tau wau ke ai pau tau whawhekai ai. He ko mea koe nau whaahanga tau kawe I, pe o ko tau kawe I mau pe ke tau manatu I mau, o ku I kai ko hapure anga whakare papirika a tonga ka koe pure anga whakatui. Pe o ku makatuonga I he Westminster system, pe o ku uhinga Westminster system, o ku uhinga ia, ko I tau whaia mea kotoa I he kabineti whamau anga mo whare harea, e whakaiku pe ki he ene awhio. Pe whai pe kuai pe ene whekau aki, koe kia mea ia koe tau lere tau ataina ka kato me he ene awhio he kui ai mawhai wharewerewa koe o e tui, o e monarch, prerogative powers, e mo I mawhai wharewerewa o e kalauni, o ku toi whakafoki pe ki he tui, I hono wā pe mo ngā he kupu koe ni lalahi o e pure anga. Pe tuku ke hange ene hai ai tala o e tui, ki he e tau haa mo e tala e whonua, pe aku mahu inga rewa ke tau hanga mau pe o whakamahu inga ai mea ko ia, he kai ke tau lava o lere pe ia tau tolu he o mea lahi, ka kua pau ke iai mau pe ai hange pe ha taula pe koe ha taumua te tau whaifatongia pe o whaitatau ki he nofo ai alofi mo e nofo ai ongo apa mo e hau e whonua ka tau whakatonu pe ke tau ve e tonu ki ai pea koe uhinga koe ko whamama whae mau pe mea ko ia he oku mahu inga au pito ia talu a ene hanga o ta taki mai tau tolu he lau senturi pe aku te kai ke more pe aku tau kei o kou lawe I pe kei mahu inga pe neongo ai ngahi riu whakamoteni whaka capitalism ekonomika o e ono aho o e ono po pe pehe ki ngahi uhinga whakatemokalati whakatoa pe ka oku I kai koe mea kotoa pe koe o mai ke tau liriu ki ai. He koe mea ia mai a koe mai he tau whangakui o mai ka tau whaahau. O ku tau whiriwhiri mai ai ngahi liriu e hoa mo ki tau tolu. Pe tau whanonga mo ia ka oua ai ke hau pia whangaririu tau aru katoa kia. Hau pia whangaririu tau aru katoa kia. Koe whakailonga ai koe ke nau whakakau ke nau to e wakai whakarere e mea koe liliu. Whahofa liliu tau kaweinga e tau mo uigo e tau whanonga mo liliu ka ke tau whiriwhiri. Pako mea koe ko o whiriwhiri e koula, whiriwhiri e leitaha. Oa whiri mai e nge sihina mo e pū mo mea koe ahate tau to e whakarevea. Pako mea koe no ku hoko koe ni tau whawhetai ko whiriwhiri e mea kua au ke ai. Mea ngau toi o ange pe ai portfolio o ia ka whekita. Ka koe mea mahu inga nei to kanga ke e tui. Mo e whataha toko ni ko inga ko
pot ngawe ai tau malu fonua pe mo pot ngawe ki muri he ko me ai na la ka hala ai e pare miaka moia pe mo feki ka i nga me afika ak mo pot ngawe hange pe ko kula be ki mo ko pot ngawe mi ka ke mo o ku ke ia ho na ko ngala na to o na i he malu o tu i o ka ke na tu tau atai na au pito na to ri ange ko ngai pot ngao ke he ne ngo e ke ia fa tu pe ngai me ala ke tu i ka ko pot ngao ko ni ko uhinga he o ku ia u ma fai fa re tu ia o ku no fo i ta fa ke fa kau ta fa ke kere pe mo ta fa ki muri he o ku whekau akia mohono mawhai pure, whakarewerewa mohono mawhai pure, koe ulu ia o whonua ko head of state. Pea ka rewa ke whai ha o me alalahi ia i he u portfolio, pe koe pot ngau koe ni o ata me he ene awhio he ko ia tene hanga o wāwhanga tuku hanga hai me alalahi ki he kere, hanga i kau wā ki muri, pea moe ta whaakwa kautau. Pea ko tui ko mea, i he mea kone o kuhoko e pure iku, ko mea ke kau wako ka atoa mea i moha kau pare mia e mui mai. Ko e wakai ai pare mia kone, pea ku hata ape ke whai, ka ko pau ke tau whai, ha mea pea tau sio rewa, ai tariki ai lau ai konistu ku fa alawe pe ki mua ko konistu tone ko ke ne kala mai e forno te hapare mia mo minista ki murika e pena fakaka ene afio ko hange ko nai fata ko ne afio ne ke fili ka fo ko ki diplomatika wa ke ka pastor mo ka ta fe ka la ko mea ko hinga kai o ku whekau aki hono mawhai whakarewerewa pea moe ta whaaki ki muri. He koe ne hu, koe tau hao pe ko ngata i he ongo niwa. Koe ne alu pe me he ongo niwa i he lau wha apure nga international law. Malu ia oi tui. A e tau ngata, poda moe ka mata hata whaake ta. He ku whaauire a custom, Koe tau hao koe ke whakangata o i huma e koloa, mai hakakai, mai hu atu, mai huma fio i he ne a fio, hei kai ke hova koe ke tau i fio umea koe umea e hange koe ta whaaki ke whakakautau, koe ai commander-in-chief, pea koe ta whakakautau a ene a whio, koe lawe pe he koe ni me he ene a whio, pa koe ta whao koe ke kere, koe mea ta taupe, he koe kia mea ai ai whaige ka e whinangalo ke ai a ene a whio, i he ene wakai ke anga, pea ku ka koe tau sio koe ki ai pure iku, i he eku lawe i pe a aku pe tau whakauhi ngā. Ka ko eku anga eku lawe i, oku malo lawe whonua, oku i kai ke lere pe ha eki pare mia ia mua kabineti i kai toi aha mea ke ne toi sivi me ta whaaki o tuku ke he ange ai anga kau whafofonga ko koe ke nau kau ke pure anga. Ka kui kai ke whiunga ia ke hawhonua ke whai aki pe opposition. O kutoi ai ai mawhai i olunga ke ne hanga whapoputa tau i mowakai i koe uhinga ia check in and balance. O whainga whakaukau koe amo whakaukau o separation of powers. Separation of powers. Koe uhinga ke bakai i hange pe ko Australiani. Whaulao ai whare ki lalo. O kutoi awe ki he senato o toki lulu ai e lao pe e alu. Pea i kai ngata ai ka kutoi mea mai me he ai ko wana semiare.
ka tau sio lewa ki ai ko anga ia o nofo hafonua mo mafai fra politikare oku fe vakai aki oku fe check aki oku vakai mai vakai le to vakai fo mo olunga pe ko me ai ko he ku kai ka me ai pe oku tau tatau katoa pe ko mafai oku tatau katoa pe oku iko o ka me pe he ia ko anga pe fa kau ke ai mafai ke tatau ka ko mafai a fu tu ni ma pe pa pe ke ai mafai pure la pe ta wa ra ke ko te ai mo mafai ta ko anga ya ko ai mo ui fa hinga tanga ta mo ta no foka pure ma
o ku hoko ai palo pare ma, ai a ko ia e ko kai ka fa fo ke atu e pure ko. Mauina toki o la vega e profesa e ko ina ku pau ke fai ai sio filelei pe mo whakapapai angai traditional role ko ia a ene a fio. Ta konturi nai ko sio ko ke ko le whakamore pe ka no whakarea e taha pare mea o kuhaui he laine ko ia ai tau toka ai ta ai mahuinga ai toka ai mo whakapapai ai traditional hall ko ia e neafio ku e ka pare ka mata lele mai ngai lea ko ia whakatoka lele lewa ke a ngai outcome ko e hano whakalele mo hono mea pea ka pare wa te humai a pare mea a mo ne kauka pileti lo takai pe o lunga tai fai ai ngai fere ai ngai u whakaapa mo toka e o fai pe lava lewa ke fai ha tuku hifo ngau mo ngai ongo ngai u pao a koe ni kai lava ke whakalele e palopesa Io kakako ki hea me poina na ke whenga ke tala noa mai ai pure koe ai fie mao ke tau hanga o i whakaapapa ai traditional role ko ia ko e significant ko ia ko e tuki pea e ki anga te siwa ke anga mamilo ho ko e ni e wā ko ia i e wā ko ia e mo e fio la e tui ko ngai la e nani whakfok pe la nega ke whahano tā ta koe na whai pe ai kod wha mole mole i e nau ene me atu mo ne kau whau kin kinua io koe ia ko pe ku tau fia he koe tau whonga ngā we pea nako mamata ki he Polokalama ko ia ai pare mia pea mo kau whaiongo press conference pena ai ufu i nai whai ke pare mia pena ane koe ne tari o whai pe ki he lau a ene a fio mo e whakatahatoko ni a ku kei whakaongo ka nau tōu pea toi whai ata whehui pea tala mai e ia koe me a pe ia ai a koe mea koe na u a sio ki ai ki he mea koe ni koe hanga he eiki pare mia o whakamahino mai o ku aluatu a hono mawhai pure pea moe kapineti o ngata i he fo i tala noa koe ni pea ne hanga nane aitu o ua mai koe me aia a ene a fio mo whakatahatoko ni o au ki hano whiri ki hano kari ai u whukotuku ne o whukotu at whoki ai minister ki he taumalo whonua pea moe Politiki ki muri ka koe me aia a ene a fio ke ne hanga o tari mai pea moe kabineti he koe me aia koe tautala noa te tautala noa mau pe ko ene a fio moe kabineti koe king in council kono whare aia koe i konistutone i constitutional monarchy o koe kai ka mea koe tautala noa ki he tu i pe ia te ia ka ko ene tari i he malu pe i he loto oe haonga oe hatokoni pea toki tuku ke koe u mawhai a koe mawhai pure tu i whakarewere wā koe ene tuu i anga i loto oe whakatahatokoni pea koe erewa e tari ko toa pe mo ene whakaukau ke tuku mai ki he ngahi maa koe nai pure anga. Pe tuku ke herewa e ngahi mea oku pe hepe koe pe. Ko ene
ko ne ha hanga tonu pe me tu I o whakatatau ke konistu tone mo lao. Hange ko whakaukau ko e o mai e kāri ko e kāri ai tu I he whakatatoko ni, e o mai e kāri ko e kāri ai tu I he whakatatoko ni. Pe o ware pe, ku toko mai befo I kāri ia ko e mea na e a usia e tamatui, pe o mai bea e ne fo I kāri, veteki ai whareare a pako ne o sia, o kai ke toi pe he ia, wharea mai a pe, I he hao o e whakatatoko ni, ko ne o mai befo I tohe a tu I veteki, o kai ke toi ne whikau akana mai whakatatoko ni, ko e mawhai whakarewe rewa pe ia o e tu I ki a ngahi tu unga pe. Ko e li rewe whanua o lao whakaukau, ko e tu I pe ia. Pe ko e ume ai au mahu inga o pito, I e tau tala noa. Pe ku tau wakai atu pe ukai ke pehe, ke ngā ue kātoa ke umawhai wharewe rewa pe o e tu I a te ia I he taim ko toa pe ka oku I ai. Ko e tu I pe kala mai, alu ke he kau, kau o kau he kau, ko e mawhai pūre o e tu I pe, o kai ke tu ai ke tu e whakataha, e whai kala noa kia e whareare aka ko e tu I te ne whakangofua mai, pe hepe mo Pelikania, ko King Sares te ne kala mai, kau he kau, pe ko e kau marolo, ko e angai, ko e umea mahu inga, pa ko e umea, e kau whai pūre, pa ko ne alu ko e pure iku koe ke alu koe ke tau hanga o mahino I ange, pe aku si rewa e tau longoa anoa ia. Ka tau ilo ko ne hoko e fo I mea pa tau pehe sai. Ko mea ko ni o kui whē. Pe o kui whē ma whai pure tu I. O kui whē ai pare mea me kabineti, o kui whē ai sea me wharearea, pe mo tui whamaulahi me whamauanga. Sai, koe ke kaua ie, koe fo I kawa aki. Ka e anga maheni ko umea lalahi e whakaos mai ki he tamatu I te amoe. Te amoe whakatato ko ni pako whiawhia ku hoko mai whai ke isko ni ke whakamahino ai. Na I kai ke hanga he wafe hongo fuluia o to o katoa hange ko ngahi tala noa. Ai mawhai pure o I tu I. Ai koe na e tala ma uhala ai e whonua. Kai whafoka atu e pure iko constitutional boundary and mawhai koe I tonga taupesa. Io, koe mea mooni au pito ia, koe tanga peo manatui, ko tau tō rea na ulaki konistu tōne kātoa he tū koini. Pene mo mea ia ke tau kapi mo mono konistu tōne. Ko tau tū kātoa koe ni anu sila maseria mo tū ko tau tōlu pena tau kau he fuafua konistu tōne I mamani I mō teni koe ni, I society o loponi. Aia, mea eu kau whamalo ia I he ku hoko mai koe umeani, tau whoki tō ria hange ko whamangatu. Tau whoki tō ria sio ki he konistu tōne. Pe koe tau, ko mea kupe, ko whawhatonga e whai ngai whela wake he umea kone o kuhoko, o ku alu pe, ai tangata mo e whewhine, o kumi pe, ai konistu tōne mono ngahi kupu, ka ikai ke tau hanga manatui, o kui ai mo ngahi me aia na ikai tohi he konistu tōne. Aia koe ku uhi ngā pure iku, ko paureo ke tau o alu ke he konistu tōne koe a Pilitania. Ko paureo ke tau o ki ai, he koe, koe ke ahana o konistu tōne, ka paureo ke tau alu ke ulao ko a Pilitania, na makatuunga me ai a e tau ngawe aki koe ke he tau konistu tōne. Pa te tau ore wa ki ai,
Pe tau ore wa sio ke u konistu tone, ko nau whaunga pe ko nau format, na atau hanga ngā we aki hange ko Amerika pe mo France. He ko uhinga ke ayo pe tau alo sio ki Britania ki he mea o i kai tohi he na ikai ke omi ka toa a mea whakonistu tone a Britania ki he tau konistu tone. Ke tau manatui foi mea ko ia manatui he ko ikai ki aha nau konistu tone e whonua o makatu unga nau mea ko tope i he ngai kupulao whakai tarite mo ngai kupulao he tuku au mea Britania. Aia ka ko tala noa, ko ne hoko koe hatau mea. Tau o ke tau konistu tone pe oa ngakai. O te tau whakawhekiki whakai kupu. He kui kai katoa ai tala noa ke constitutional monarchy i he tau kupu. Ka tau sio ke tau ukupu pe tau sio rewa ki he constitutional monarchy mo Westminster a Britania. Pa te tau maure vai e tau whakafuafua ki ha mea o ku hoko i tonga. Pea kai ngata i ka tau toi sio rewa ke konistu tone a Falanse pea mo Amerika. He kuea o mea he whaunga a anga hano whotutu e format e tau konistu tone o ku tatau. Hange koe ni, koe ongo konistu tone ko ia o ku konga uluaki ki he tau ataina mo totonu o ku konga ua ke mawhai pure pea konga tolu ki he koloa pe koe property. Koe o mea nei whao he kau filosofa. Ka aku maho inga rewa ke tau sio ki ai, he ku pare mai ai whaasio au, ai whakawhekiki whakaekupu ko i e tau konistu tane, whawhawhapea. Ka tau hanga manatui, o koe mea nai tohi, o ku iai mea nai kai ke tohi, he kui kai pe tohi konistu tone a Britania. Pea koe mea koe niku ne ako i lahi meka ki tau tou, sio koe o mea ia, o kui kai ke tohi, nai hanga hake pe ka kai e ni, hanga ke pe aten Senee, hanga ke pe ikpare mia, hanga ke pe mo tokoni ikpare mia, o nau pe he kotoa o ku halai tu i me whata tokoni. Koe o hinga koe nau pe he, whakasio hake pe kua hakopu o ku tohi ai e umea ko ia. Ko mea koe ke whai kai whamaa o po, ko hai o kua whangatuku ki ai e mawhai pure i e umea lalahi ai whonua. U whakakau whakakonistu tone, pako mea koe te tau alewa pe he. E tonuanga e tau whakafuafua ke tau pehe. Ko e au whangatuku ia e au whangatuku ke tui. He kai kia ha mea ia pehe. E hala e tau maua pehe. Huma attention ni area pehe o kua whangatuku e mea ke kabineti. Ke paremia. O kui kai kia ha mea ia he hau ke mawhaipure lalahi e whonua e au whangatuku ke paremia mo kabineti. Pe koe a whangatuku ki tui whamau lahi mo i whamau a ngā pe koe sea whare aramu whare. E ai pe na ulawa na utole ka o mea lalahi. Ka koe o mea e a whangatuku mai ke tui mo i whakatatoko ni he koia o kuna whai ai mawhai pure a whangatuku. O kui kai koe constitutional monarchy ai pure anga whatui ke a whangatuku he kakai. Koe whahinga mai o whakare papirika ia o kai ko me ai o tonu ka tau to ka ko uinga kala noa he ku tau kala noa pe o ke ai loto ka kai ke a fanga tu ko ka kai ko tala noa ai ki e constitution ki e republic government ke ai ke pe he ko a fanga tu ko ka kai mo ka kai na e firi he ka kai ko ne ha ko ka tau toru i kai ko ke a me ai ke a fanga tu ko he u me ala lahi he ka kai ka ku fie mau ke to mahino ko mea mo oni mo tonu ko ke tau pure anga whakatui e ia e mea e tānaki mai whakaukau kau whafufonga ka kai ka e ao whangatuku e umea lalahi e whai ke lau ai tu i mo whakatatoko ni he koe pure anga whakatui pia koe tau whanofunofu ko ia o ku kei tu upe koe tu i mo whare au mo whare lahi hou eiki pia mo nau kakai, ko nau kakai mo nau uha. Ke tau hanga whakaton tonu, o kui kai ke pehe ke nau nofu nau tolu he vani ka tau nofu ke tau tolu mamani. Ko e anga pe o e whotu niu e society, ka kui tau i whe. O ku tau nofu ka ato pe mamani,
fe fa o pe mo tau fe o pe mo tu mo ho e ki a ko to pe o kai ke na no na to la fe tu ke kai fa ka fo ke atu e pure ku ma Io ko me mau inga fuki ko anga fuki ai me ko ku asmai ko fakata ai pare mia pe mo tu I tu o taha he mahina ko anga e lau ai lau mo ko ni stutone ka ko me ko ku mahina mai o ku kai ke fa e fakata ko ia ai e tatau pe me ka pare mia ki moa Ie ngai uhinga ke ka oku toton e purei ku hange ko ho tala noa. Oku totonu ko me aia ku pau ke fai. O kai ko me e ke pe toki ai ke toki ata kai toki fai fata. Ko me e ko maua e lei ko ai fonua ke tautou whataha e pare mia mo tamatu I he koe tu o taha e maina ki lei ku nau whaalawe atu ki ai purei ku ko Britania koe pule luo ko toa pe Britania o ku alu e pare mia o ripote mea o ku hoko he whanua mo e whare are mo e kabineti ki a tamatu I koe ko Sales wike ko toa pe Petane ne ke sai ai ume alahia e whakarere whanua he ku tau pe he fok o ku ume ai o koe ke whemau e ke ai ke tui ke whakahoko ki ai ko Piritania te re na tau whai kaki ki ai o ku alu mau pe pare mia koe ni he kai mini mea ta tau pe pule lulu o ku I kai ke pe o he kai ke lawa he ku mo ua e pare mia ai o ku alu e ki whe ko pau ke whakatono e pare mia ke ata ai pule lulu Neo hono ngahe whatongia ka kūpau. Ka pau e wholau pare mea ki muri. E wholau ki muri kai tūri mai pure lulu ke whakataha mo tui. He koe whakataha ko ia kūpau ke whai. He koe mea ia kua ilo he whonua ai leleo mau he kabineti whare area moi tui moi whonua me he ena whepōtala noke. He koe whakataha ko ia kono natula awate pare mea ripoti atu. Ki update e tui, Tala mai lewe u whakaukau e tui ka mea une wheta anaki mai, sai, ia u mea eo, koe ke na tatau e na sio ke ai, sai pe ka koe poini, ko e na whe ilongaki mo e na whe ringi aki, whe vahe aki. Aia koe tau sio koe ka tau tolu, si e tu o taha ia he mahina ta, koe ha mea lava he mahina e taha, ai whetau laki ai tui mo e paremia. Totonu ke toi whakaukau I lahe mea ko ia tu o ua he mahina. Ko hinga ka whakasi ai tae mahino, ai whetae mahino aki. He koe hange koe ni, e pureiku koe fo I tohi koe na ave, ai tu I mo e whare mo e whakatako ni isa. Ko no whakamahino, ai kai ke whaha whepōtala noa aki ai pare mia mo e tu. He kapane e whaha na whepōtala noa aki anga mahini. Hei kai ke mea, hei kai ke whai e o solope I he na whepo noa aki. Ka koe mea koe kone whawhatu hau koe whaitohi koe ki tua. Me peko haina ne hanga ri mai ki tua ke tau kau noa tai tau tolu. Koe ke to tom te hau whaitohi ka tau tolu.
Ka koe ne hau koe ki tua, koe me pita ma ku fuafua sio e foki ai, o ku whita e mahino ake tu i mo me ane te kai ke natala, he ka pauna natala noa tu o lahi, he kai ke ai maa fo i tohi. E o si sola wape he tala noa, tala noa whakawike ai a paremia Britania mo e tu i, pe a ku si ke toi whai ha fo i whete aki mau kaimi pe e holo, he ku natala noa, o sold out ai o mea ke pe mo e pe pa koe ke toi whi mau ke whafo i toa. Ka koe uhinga e tohi e whakatako ni mo e tu i, he ku koe ke whaha wheironga ke me pare mea pe taha e. Whafo ke atu. Io koe uhinga fukia pa whakotua atu e kaua pa kau whakotua atu me lo au he ko o Polokalama Polokalama VPO e nā pia mo Sylvester to he talo e hoko mea koe o kou kore atu ke whaingai mai ai whakataha ai pare mea mo e tu i ke toi kore pe koe haa no whainga whaunga pe koe haa whakotu atu ke whakahu atu ke hau me koni sutone pe koe halawhanga o koe ke ui loke no whaikiki ai mea ke whaika koe kupoini whaingai mai ke whakataha tu o ua tu i mo e pare mea he mahina kai si ai tae mahino mo ke ngata pe ia o si pe i he whewholofola pare mea. Pia ke manatu i he pare mea kotoa. Ni ko whewha manatu ati eik pare mea koe ni mo ato eik pare mea mo kau minista. Oku i kai ke lere tau ataina ai kabineti mo pare mea me tu i he mea kotoa pe. He koe mawhai pure koe whakarewerewa o e kalauni o e tu i koe oku oange ke whakalere aki he whareare a kabineti mo whamau anga ai u tawha aki takitaha ko ia. He kohono whakarea whoki hange kohono whakarea i Britania o mahino ange. Koe umea katoia koe tu i pea na e tu uniki ai tu i o ka taha ku hopo o mai o whamau i he tu i kai tangutu e wharearea mo i kau no pere. Ka pau koe mea ke wharearea koe tu i pea wate me whakaukau ke wharearea mousio ke whoi mea koe na koe mea na ko loto ki ai koe anga koe whakarere mai ko Britania i he mawhai whakawao i he absolute power o e monarchy. Koe mea koe kau mea ana e pehe. Pea koe hapea whainga mea koe taha petu i e fo i lao ke aipa koe lao e ai whalearea. Ka koe uhinga ya koe ai ku tala noa pure iku. Koe uhinga ya koe o ku pehea i Britania. Koe umawhai pure whakamau a ngā kabineti mo i wharearea. O ku nau i he malu e kalauni he koe ha. Koe me aia na e o atu me he kalauni, koe uhinga i koe no ui nau i he malu e kalauni o prerogative powers o e kalauni. He koe o atu ia me he tui, sai mo ngā aue aki ena he kai keu toi whai o mea koe na kai whai o kei whakatonu mai ka te au ke uwakai o toa ngepe mo whai rei he koe mea ia aku na o atu ka moutoru. Pea koe whakakaukau pe heke mahino ke kau pare mea ko toa pe me ahone o whai atu. Koe whamau anga, koe wharearea, mo kapne,
Ko ngai mawhai pure katoa nei whaake atu e tau whahau he osi ai tau. Aia, o ka tau pe me whai whakaukau koe Peritania. Na e whake atu e tau whahau ke tau ngā ue aki. Pa ue te tau lere tau tō rahange a hoso rahange ko whatapu. Ka tau ngā ue mo tau whakatoa mai. Ke tau ve e tonu whakataha ke whaunga ko nistuto ne pia moyanga o e mawhai pure wharerewa o e tui. Koe tau mau koe whai mahina koe ia. Tuku kehe ko kuta anoa atua a kuia he whaunga a honi. Tuku kehe ka pau te tau ririu tau tōria ke a whaunga pure. Pau tau ririu ke te mokalati re papirika. Koe tala noa ke he te tau ta noa ke. O ko tala noa atu i he whaunga koe a honi. Pa kou wakai i whawhoki kau ki lawe ke kai whawhoki atu. O kou wakai i whawhoki ki whetokaki ai patoa. Whetokaki patoa he kutu a piveni a mo saspo hiwa, a piven piukala. O na pehena ua ia o ku ia umea ia ke hai i anga o e teke whakatemo kālati ki he mawhai pure o e tui. Pea ku pehatu rawa e tawha ake taha patoa. Koe hae whainga mea koe nā. Koe koha mea whakate mo kālati ia. Ka koe koe anga koe wakai melo au mo e ku wakai. O ku tonua paula pivenia mo saspo hiwa. O ku tau whai e teke whakate mo kālati. O whakapatonu mo whakame e tonu ki anga e tu ai constitutional monarchy. Ka aku i kai ko e tau teke o pehe ke tau whakapatonu ki he repapirika whakatemokalati. He kua repapirika whakatemokalati tonga. Aia, oku uhinga anka te au ia mea kua awhe ke aia saspo hiwa koe mo Paula Piveni. Kei whai pe teke u whakaukau whakatemokalati, koe ke ano kovi. Ka koe teke o whakatatau ki he pure anga whakatui, ka aku i kai koe teke ke ai ke repapirika, ko ai ke repapirika whewhe whonua. Ka kou whakafoki atu pure i koe. Io koutu iau ia koe ana e ku wakai aku ia e pureiku, Koe ana ku wakai ke mea koe hoko i tōke ke koe ni. Ko i kai ke tau mahi noi ai konistuto ne mono natura o constitutional monarchy whaka Westminster. Koe mauhala nia i hanga e ku wakai ko i tau pehe te tau lawa whai e fo i mea koe ni ko ui ngā koe li liu nai whai e wāwhi hongo fūru. Ka koe hange koe ku lawe nei, o hange ko holau, koe kia guideline whakalao ia ke mea koe ni. O ku whakamao ia ke mea koe ni e tau mahi noi ai constitutional monarchy mo mea ku no whai ma whai pure koe o tu i he monarch mo ene nofo he kalauni. He koe hinga ne whakatata atu. Ko ne hoko koe mea koe ni. Koe anga ne ku wakai. I he ku mahino ka te au o makatuunga mea he Westminster.
O ko o Siosiua te me ka mata mo ulang Polokalama mo Silvestra tonga o talanoa hanga tonu o kuhala e fo ngau e kone ai pare mia pe mo e kabineti. Ko mea bina ku fofua ta no pe he wiki pe ko ya e ma Polokalama. Ka ko uhinga ko pau pe hatu pe hala a ten Senee ne foi lau hala to kon pare mia hala mo pare mia. Ayo ko uhinga ku talanoa ko uhinga tau lolo ai ko ikai ke mahino. Mo ikai ke tau mau to tonu ke anga faunga whaka konistutone o e whonua. Peku sai pe ia ka pa e toi ahalao ke whakamahino mea koe ni me konistutone ka koe mea koe ia ka wako me heni koe mawhai pure o e tu i te whito ke potu ngā ue e tolu koe ni hei kai ke alatu ha. Ta koe mea koe na uhinga i koe hono ai pe ke minister pe ha no pere i he fo i tolu koe ni. Ko uhinga ia, ko uhinga ko hoi ki no pere pe e mahino ka nau tolu e mea ko ia he koe fo i re volo ku nau iai o ku nau hoko hake ke tu i he anga e fo tu ma fai pure ke konistu tone mo e fonua. Kata. He koe mea au pe he. O koe o mea ia i he whare area koe hoi ki no pere pe ia. He kutoton lewa ke mahino ka tau tolo e mea ko ia. O koe ai e mea ia o koe ke he koe mea kumari e. O koe ai e mea ia e pure iku. O koe ke lama e kabinetia mo e pare mea wha mea ke ai ko hoi ki no pere pe. Paku mahoinga ia ka te au. E anga ai tu koe. Pe o kutau loto ke pe. I kai ka koe anga e fo i whaunga. Ko uhinga e koe na whai ai whelotoi mo talanoa o pe he. Ai maue ko e kere ki mori mo e whakakau no. Tau manatu mape ko i kai ke tau tatoria mo e hoi ki no pere he tu e whala pea mo e konisi. Pe hange koe mea koe ni. So koe ne o atu pe ai tu a. Katake. Tau pe hepe koe whafufonga e kakai. Ai ange fo i rea koe ia. Ke o atu ke upotu ngā ue koe ni. Koe potu ngā ue o ke mawhai pure hou e iki pea moe tui. Ai minister ia koe ni. O ku ikai ko wheki kākoa. Koe whewhine a whekita. Koe ulak whehalaki a hono ulaki koe whewhine. Kātaki. Ko kuhinga hai koe kia no pere e whewhine. Ko whehalaki koe whewhine. Whehalaki hono wau koe koe no pere. Ko wakai meri ku koe tau i whonua o koe kai ha no pere. Ka kesio ka naua. He kai ke langa no pere ai ngai tono no na whai he kumahino ke no pere. Pea koe fo i re koe ia koni sutone mo lao o ku whai whatungia e no pere. Ko kumahino ka ki tau tolo hange koe tālanga koe no pere. Koe ki no pere na o nau mo ua. Ka ko hame unau ke i whiri whare ai he koe ka whonga ka kai ka na mo ua te kai ke totongi kai ke nau candidate. Pea nau whakawhekiki o atua ke he whamauanga. Ka mai he whamauanga aia. O kui kai ke ai e fo i lao ta tau ia ki he kau hoi ki no pere. Tau whatonga whai mea koe ia. Ia ke liriwa mea koe ia koe mea ia ka whawhonga ka kai ke ata lao whalanga. Ka koe ku poini. O kui ai e o mea i he lao ma konistutone. O kai ke pehe ia ke wow. He ko inga nga pao te nau mau e nau tolo e umea ko o kunau whikau aki mo nau mawhai pure e tau tea pe tore. Ko uhinga o kunau i he fo i hiki nga funga waka ke he nau tolu ia me he kakai whafofonga o i kakai. E koe ai e umea o whaka. Sau tau toki ofo ka atoa ke pe tau ko sipu ke tau atua pe we. Lao ia o kungofua pe ai
Falevavanga pe no perea o ke ano moa o te ke toto no moa ko me ai ke hange go glau ke to fatonton ka ko ku kala no atu ke kauhanga o mana tu te mahi noi a me afo ke nai ai o pe ai ke tau ai ke te mokalati ai ke tau katoa ai ke pure kakai ka koe ni o koutala atu o kui kai ke tau pe aku tau ke mo e kino pe ai ula o e ai kai ke tau pe ke tau ai i o me ni i o pe mo e ho e kino pe re kai o me ko nau au ke ai pa ko o me hange ko tau ta no ke kere ko kere ko liriu ko Polokalama te ke Samuel Akispo i vai ke liriu ko koni stu to nei ko tu i pe mo ke no perete na liriu he ko tau pe ko ha me o vai ke liriu pe tu i mo pere ai kere he ko uinga ko tari ko ki ai ko na to lai ta na kere pe ko kakai ko na kai lai ta e fonua ko to fia ho ki no pere ko to fia tu o la to fia e tu fa fo ke at pure ko ko te tapo ke mea mahuinga e palofesa e tau siu ki mea koe ni nai hoko ke tau pai pe ai ngā hei o mea pe ania ufo ki ngā hei e uko ni nai hoko ka te tau pai pe mo toka ngati ai mahuinga pe ke tau ai pou ai kakai o e whonua ke whakapoto e tau whakakaukau i hoa mea ka tau te hito e keisi koe ni e anga oe wā e pare mea mo ka meti pe mo e ngā whio he ko kei fu tokolahi pe kakai e whonua o whei na e ngā whio talu pe a me tua e o aho pe a honi pe nai whai e sapi ai ko mea ta tau pe ko reke mau luta pe kei mau e whainga whawala mo e ongo koe koe kakai e whonua ke ngai institution koe a wotonga whakalele i e pure anga pauke io ke mea mahu inga ia ke te hanga o mai he ai tau o pau mau pe ke Mahalo no whakarea ta pau mau pe ke tau ai kau taki koe nuk whiri hake ke he pure anga he ko pau ke whakaloloto e tau ilo mo tau poto ke tau sio ki e whaelahi mākopu mo e loloa mo e loloto ai mea o ku hoko i e whonua ai anga ho tau whaunga mo e anga e whaunga whakapolitikari ko pau ke tau ko uinga he koe he kuneongo na e hoko ai ngahi ngā e ue hoa o mai ke wā whengo furu ka koe hange ko ho whakamatala koe u whakatotoro eni koe savea tu o ua lalahi eni i kai peke loto he kakaia ke ue i lahi ai mawhai pure tu i e u mea lahi nau loto peke koe mea koe ki he o whako whai savea koe i ki mua koe ki he wā whengo furu na e o whai savea ka kuas whina ngalo pe ai tamatu i ia ke whai e fo i saupuru wha politikai he ka koe toe o pe ange koe tamatu i pere hake Prinisi Uruvalu, pe amo toke tā Steven Halapua. Ko e o pe foki ke whai e mea, o ku ikai foki o pehene mea. O ku ikai foki tāre referendum ai whiri whahaha lo tō ia tauto.
Oku ikai ke tau I he tau konistu tō nepea oku ikai ke tāri. Oku te kai ke ano lao. Ka koe mea koe oku I he whonua pea na e ngāwe aki aini koe I he o pō tala noa. Koe o whono. Koe tau mea koe whono mo I kakai. He? Koe whakarea whoki a koe oku tonu koe ke he whaunga whonua mo tau tala. Koe o tala noa mo kakai. Nei ai foki ai foi fie mao ia Steven Alapua ke ai ne foi method ana ko tala no ka ko tau mea whakatonga ko tau o fono mo kakai pe ko fono ko ia fai e tala tu uni fai e tala noa mo talanga pe fai e malanga ko u me ai o kakato ai una ko ia ka ko me ne fai pe ko foi mea ko ia ko foi mea whakatonga ia na fai e tau whaahau koe whono, pia moe whakataha, fola loa e whala kai area ka inga koe whui mea whakatonga ia. Pia na ea mai koe ke osi ai tauna e whai e tau whahau, ai whono moe fola loa e whala. Kai whai ene whewholo wholai, moe whetala noa aki whaka osi moe hou ei ke whonua, moe nau kau whafufonga, ke au whangatuku koe mea ai te tau loto kātoa ke whai. He? Nengo na me lawa pe tau whahau ia o hoko atu pe ia mo tau tahi koe ke toi whemau e ke aha loto hai. Koe te aha loto hai nai whai pe ke MALO hi. Koe anga i tau me a mamani ko MALO hi koe e te me whotutu e whonua. He? Kana I kai ke pe he e tau me a. Koe me e ke tau mana tui. Koe nai MALO he tau whahau mo tau tahi. Ne tonu ke nau whotutu kātoa o mea pe ko te omo tala noa mai ke he fōi o koe haa toi ma whai pure o fōi. He? Ka koe mea mahu I ngā eni. Ko koe ngā ke ku hau ke mea kou ke tā noke. Na e osko ia toi o mai e tau whahau a hono whiri. He? Mai e ne whahai, mai mo e whiri o mai o tau wholaloa e whala ka tau tala noa pea au whangatuku rewa u mea koe. Pa koe uhinga koe nei toi whai ai e o takai holo koe ni. He? Koe o ke whakakakato. Os mahina pe whina ngalo ia e tā maa o Saustupou ni maa whina ngalo ia ke whaha Saupulu. Kana e ke I whai pe fo I mea he kui kai ke whaha tau referendum whiri whaha loto. Koe tau referendum mo e whai koe tala noa, koe whono, koe tau tālanga, koe tau tala noa whakatonga pea koe mea ia ko te kai pe ke whakakau ai whiri whahalo tō ia whai. Toi oroa a toi alo pea kirisianga pea kirisia e ne kei pare mea whotutu pe ne foi au takai holo a ana. He? Ke ai ke lao koe na e ono koe whanganga. So ka koe hane nei hoko ai. Alo whai katoa ne u whakatahata amai ka kai ke ua toi ue e mawhai pure tu I ko os whiunga. He? Aia, kai ke wha whiri wha loto, toi whai pe fo I tala noa. Ka koe fo I tala noa ta tau ia nei whai e tupere hake pia mo veni. Fo I tala noa kone whai e tupere hake mo veni ia koe fo I tala noa whakaluku fua whakatonga ia ai whonua. Koe fo I tala noa kone whai e samula grispo I wā ia. E me takai holo pe mo no pure anga ko foi mea pe a ana ka te whakafoki atu e pure ko Ko me ana ane whē pure ku kai taki. Ko me kana abaya ane whē.
Ia, okay. Mea nā ki mua, Ia. Cost of living in Taimini. Because Mama Fai Koloa, quite no Tano, Fagahoya, now to. Utau Filakai Magitore for a Politiki, Mohakea, Ifarea, Moha. How no man at all new. Unemployment, Natalabetimo. Wow, in out of the pie, Tani, not the idea. I can forget that I'm not going to fire session here. Kau tak boleh make hok kau ni me kau ni. Kau hau pekuah aong anai. Fai kau pagi hari kau crisis management. Kifai ano toi ki kau ke hok ke wana tau toi hok ame abe pala mobile hero bagi tahu ilo kau wah posisinya kai lain hok mai ngai me lalai bedi. Kau ingat Pele fau i helpo ai ngai mea te tiki tau mate teu. Te koa hanga hi mea nai loa me kia e whare area ke whokotukutu ka hopo mea meheni A, B, C, D, E. Koe hala me kia e whapesa? Ia koe mea whakani ia koe koha mea ia. O koe he mea ni koe nā wanga tuku mai tō hiki. Koe mea whaka ngā ue nia i he wāpe ia whakatātoko ni pia mo e kapneti pia mo e tui mo e pare nia. Koe mea koe o kau haa ai pa tau pe o ku mahu inga nai ke aha whainga mea ke ne hanga o kaite mea. Ko whika ua ki pia hange ko poini e kulawe ke mahino koni stuto ne pe mahino o he kai ka haia ke ha o fai ha foi me apeheni ki kamatu I pa mo fata to koni MALO pe ka pe uhinga ia ki pare mia ko ni na fai e foi me ka ko foi ma o hala ko foi ma ke poi ula ki ko tau longo ama tau whehara ki ko mea ne ke whaha longo a kakai e ko mea nia I e wāpe ia whata toko ni mo kapneti ka ko uhinga ko no tuku mai foi tohi ki tua. Ko tau longo a whika ula ki e hangi pe nia ko pehe. Ko tohi me whakamau a ngā ke whareare ha. O koe ke hapare mai ai ka pau nā na mea na wheto ke aki ai. Ko ate foi tari ia ke tari e whare are a mo se a ke whamau a ngā kau koe tari mai ke kakai. Hange koe ni, koe tohi, maa au pite foi tohi, whai he whounga, kai ke tūtu ni whaka mawhai wharewere wate tu I koe ne whoko tuu atu ki e pare mi a mo e whakatahitoko ni. I loto pe ia, koe foi tohi, to tonu peke a watu nau kāri mai nau tolu pia
sort out pe ai. Ko kovi ko na hanga tuku mai, ne hong na kalamai na to na ke na tuku mai. Ka ko tuku mai ke ha. Oska ya pe na tuku mai rewa o tari mai na to. Ko amena na tari mai ai ko mai na hanga tuku mai. He ka pau na hu mai pai accident fe hala ke hu mai foi to hi ka ke na hu o tari mai na foi to ai fata to ni mo to fola. Ka ganga ko kuhinga. O ko sima pe me ko ni ko me ne ke fai e pare mia mo minista ke na to ai pe ke tu i e kai me kala mai ai ko ia ku ne fai foi okay. O tau fai ke pe tau kuhinga mahino fokalo sika ke me ko ni ko tu i o ku ne fai okay. Ta ka pa pe mai tu i ko ke okay, okay. Ka kukawe a mea ko e ni he tau tolongo ala he pea tau tolu ai pea moe ha ko uhi ngā ko e kai ke mui ke koni stuto ne moe mahino ke koni stuto ne pea oa to e tuku mai fo i tohi ha tohi pe he ki tua ka nau ai e nau toli loto e ko mea whaka e ngā au e mea whaka oku ko mea oku i kai ke intelligent information, oku mamafa ange fokia kala no ko classified but confidential, ko mea ko ni ko information for intelligent for fufu ai fonua oku kai ko mea ke ha ke ka na ri mai foi mea ki tu ko mea ta longo ai ko ya nga penia ku pakai apure ku kai ke sa tau fe ma ke ya fai ngala mo mea ke fa o ku mau ko fehala ki pe ai pare mia mo minista ko na kap monawa ko nawa una fehala ki ko nawa una mau i ai tu ai konstituto ne mo tau ai anga ma fai fare vai tu i pe mo foi fehala ke ka ko ku mai foi to hiki tu a ko ai na nga o mai ki tu a ke tau longo ai o longo ai mo mamani pe o si ai pe na to hu mai Tanau to hu mai o tari tu mai o se ange ka ko e ka ke nau tu ma wai o tau kave e me na nau tari tu mai ai ai ko me ko tau hinga ki ai ko me ko pe au tau wa ko me ni o te fa foi me pe ka wa ko me ni mahino au pito pe o te tu ma foi to pe ke ka kai mo ma ula Fo que ato é por aí como io che mia mauinga o pito eni e pure ico a talwende a fo mai ai nga u e mo no fai ha fo nga me na nau hoko ni ke fai ko mo nga u ke fo tu ai anti corruption commission Paku tau fia i nea o mai ki ni paku tau toi fia ko uinga ko ko mai e tangata papalang ko ke ne hanga o kamata hanga pe ne ko foka kau ko me tu i fra mau me muri
ko uhinga lele angai vakai aku hange pe ko kamata ko ni te o mai tangata muri fatongi ene o fainga ka ke ta no fu ka inga so to ki kamata ene ke au ke ta matu tu aku hua te ka ta ko fia ua petolu he kai mini ka maulahi pe ai palangi he ko uhinga aku sensitive ngese apito e tau fufakaka inga ta koeni tangata koeni ko hange beni afu tu koeni ke ha fa mau I holo fai hala holo ka ngai fa pure anga mo mea pe ku tau frata wange pe he ku pere ngese kapa o atu ha hu se pa ni mo wifi e fa aka ku e fa ngata ka pa ko commissioner ko tamatonga hange ko mea ko tau si oke ko fekita pau e whakata toko ni pe aguto e whai whare I ke pare mia o ku ke si oke whai ngaka a koe ni ku tau to e vilo ke pe ku ha a fekita ia o to e mau e depot ngā aue pe koe hae foi whelo toi ka koe ku poi ni koe whai ngaka ia tau no foi tō ngā ko ngā ko te ulu fi koe ko huse corruption commissioner of Ramau I afekita mo Siosiua a hono papalangi I hano fai ha tonga umea ke Ramau anga ai umea mo kabineti o ku malava ke hu mai he koe ombudsman kai ke maure reo ia ko mea ko tau whata wangi ki ai ke hoko maa e ni panelava o whai to o ha koe ombudsman ni o se tau longo a ke whokotu e ombudsman ni pa whokotu ko koe ke hanga ia la vei pa koe haka mea ombudsman ni o ku whai ke aya ko hinga e pureiku e tau e fia pare mea fia ke whokotu e mea koe ni pa whokotu e o se atu hatau me heni te toi pehe ko haka mea entai corruption commissioner ku whai kaku anga pe tau tāno kau wange e tokoni ke hake ko ano ko fa mawa no fa itonga me ombudsman ni ko ombudsman ni foki ko ha no fa nga fare ko ombudsman foki ko te he ko ni ko fi mai pe ai ka me ai ke ni me ka me na to no so matala hanga to no mai ni ka nga fa te tamai na to si wa mo ke tala no ke hame he TV ke ombudsman ni ma toria o ku ka mai ombudsman ni ke ko ka nga awen ko na ola unga ke ba ai ta pure anga o ku na toria ku hange ko kai ke ta wa ta na mai ta no ombudsman ni o ku a fe pe ke nga awen o ku na wa to la unga ai o tau whakawanga pe corruption ko ni inga ko mau kai mi fo purei ko tu fu me ko ni mo fa pa pa kai ke nga au ka mau pe nga au ni he ko tamba pa la yo ko o pure tonga pe ai ko tau sio ya pa pues menina totom ke pure pa
Yeah. Responding time where follow up with the ombudsman office. O se não for para esta cantar aí, firmar o que ele aí mandou que firmar o alang que vai calar no ar. Quando firma vai ter short out the solo one there. Ko mea foke ko ko mi foke ko ai ngai hange ko meni ko na o ko ai e tau mission pe ko ai fo noani he ko tau fi ko ka va foke ko ni ai ka va tonga I wa fe tata ha Tau fi foke Northern Territory ka mo manatu fo purei ko mautolu ko en mo north pa ko tu foke wa ko central ka me o tau fi territory ko ni pe tau fi foke ka va ya tau fi na tolu hen ko ku hinga ko tala noa ko fo noa ni de alu ke ha ko de longa pe ke ta ku hanga mai pure anga mo me asi ko fai mo ai fo ke me ta ka na mo longa au fo tu foi Australian Cover Movement for Fair Co pe mau toki lopi fo toki ko na coordinator mau fo ka ke fo ke mau to ria local he ko ta of mau to e local ko fo ba me fetu ka ko popula I mau to hen ni ke mau ka mau to ria para parema na ke ke mau e ka va hange ko me na fai I Northern Territory ko ha me ku poini pa okulahi ko me no tolu I weekend to ai mo me na au hen pureiku o ku tata pe mo foi me ko ma foi lopi fo ko tata pe ko o a o ki loto fare area lahi pe a o ki fare area local ko kau hanga tonu atu pe ku hanga mai ai u department minister ko foi me ne ho ko mai ka te au ene foi mahina ne ka o ko suti hanga ke kau minister o se mau local government hiki haka ke federal o tu ke atu ke office pare mia pa te whakaava mai e mea koe na ulongoa aki ai ka koe kuhinga kawa moi foi mea pea e ua ako koe mea mai koe wola unga I tonga ke ombudsman o kuna oa na toruia koe pehe koe uhinga ombudsman ke kau whaki hange koe nao mea koe na whai ka koe e kau whai ngata ia pe koe whai ngata ia pe koe parapan toi hanga mai ombudsman ia whakapoto I mai nao tō o pehe ke na uo na toruia whai nao mea koe aki he nao department so hange koe si oa to e kau ngā kumi mo ui atu he koe uhinga ne ka koe uhinga e ka tānoa ke lava ke hoko anti-corruption koe ni atonga ke whakawhai ngofuai ai whai hala ke whakawhai ngofuai a hono whakatotoloi mo tau tea e whai hala pia ke whakawhai ngofuai ki e kakai
ki hange ko ngai me kau ke I heni he tuki a ko e foi mahina e taha ko ni e kume ko na mau feto ka ki ai heni o whakaos ke office pare mia tohi ka to mai e ti e no whenga ke solova ko ki kamata ke ulongolonga ala hai fuki au he patu ka kai ke mo fai maha mea ke o alu ke mitia pea koe ni ku so kai ke ko I tau kawa noa he mea o kanga mai e puri anga ke tokonia a e tau pare mapure I whafoki atu he Koe. O hakerewa he me whakukonga ia I nau whetara no aki pēla dore tuku e wharearea kona I Senee. Koe. Ono whakawhehu he mea. Me me takau pe mo e haku e ombudsman. Koe koe wame atu ono whakaege ke mo kāri ane wame taha. Ia. Ha mea o kuhoko mo e ha. Tako te koe kai uu halanga e kono ngai u compliance agency a koe ka longa mo ui ngai u eria koia koe wave hono solo wasi launga e kakai te koe kaunga e whakapure aga te kawatu ki ai u maha koe me koe pelo koe mistane fia u whakupu I sone anti-corruption koe na ni sauene Ia. o kanten me whakatotoa ke pare mea MALO o kai kare alma do ke small one o alma de big fish ko yo lua we pick the big suya Ia koe o mea ku tau whaamu ki ai I me hoko mai koe ki tau mea ki tō ngā he he koe e koutui koe mea e au tau ke I pe I tonga ai whaingofua pe me a ka pau ko hao kāinga pe ko hao maheni. He? Ka oku sai pe o mea koe mea au tau ilo pe tau tōruia ko tau koe mea koe ke kāinga ko tau MALO hinga pe a toi hoko pe ko tau vai anga. He koku hinga koe tau MALO hinga he kune lava ke tau whetokoni aki. He? Pe ko tau toi vai anga ai whakakainga ha me a he ku malawa ke tau whiriwhiri mānako ai. Hange koe kaunga au e kou nau whaa. He koe tonga whakawhai koe o mea lo au pea mo Polokalama TV whakawike whoki ai o mau whakahoko. Hange koe ko whakafofonga whareare au. He? Ko kuhinga. O kua mai ka kaya me na umea ke tokoni ange ko umea ke na ona ton moia ka whafofonga wharearea. He? Ka ko whai pia ia. Ai mea koe te wawalawa tokoni ka nau tolupa kalange. Koe ngata anga pe mea te whai pa te ulawa o whetutake pe koe ai he Polokalama e lo au. He? Ka koe kufoki mai. Koe mea whakakai ngā koe ahano sai. I tau nofu whakatonga. Pe au te ai e ne palo pare mahano vai anga. He? He koe sioka pau koe kau ngau koe na mo launga mai ka teo na oke ombudsmani. Ka pau na nau na tori au koe anau ka inga e toka nau maheni. E toko nia pe e nau o launga. He? Ka koe na toko ke nau maheni na tō me ka maiki koe ia. O nau tō mai e kau ngau e ia o tala mai hange ko na whawhainga tā ia e nau lao ngā ko i ngā nau mahena tō reo me kakai ko pure potu ngā au e ko o nau ato lao ngā i. E? Ka ku tau whakatawange a latu e ko mea whauke o ku koe MALO hinga ka u pārangi koe anau vai anga hange pe ko tau tōru. Koe MALO hinga koe ka u pārangi o kusai koe ke o atu koe ke nau pure he o mea koe ni. He koe anga maheni o nau sutut hanga tonu pe ki he u principolo mo e tu uni
Pia kuna whakatontoro pe ke umea whakalā mo e trustee. O koe ke pehe ke pālanko toa pe, ka koe lahi kaha koe o kau pālangi, o i kai ke nau whakakā inga. O hange koe mālohi ai whakakā inga i a tau tolu, o koe ai hono mālohinga mono vai anga. Ka ku tau tala monu ki whakotu koe ni koe, koe pare mia koe ni neonga umea ku tau o kuto ke pa koe. Pea nai whai e fwoi whianghangai pea mo i tamatu ika koe i pare mia lava mea lahi taha e ni i he kuwakai ki he kau e i pare mia. E kune lava koe ngahi mea nai whai ki mua, ka kune lava o whakahoko mai ke whai mo hoko a ai umea lahi na e langa i mai he kau pare mia mei mua. Pea na e ai ngahi mea kune langa i o sai pea ai ngahi mea une langa i tau ki longo a ai. Ka koe mea koe hange koe teu koe ni ki e tau Pacific Island Forum, o ku toi hoko mai so koe vilo mai koe ni koe pare mia koe ni ku hoko mai kia tau foi puru koe ia koe mea lele ia koe tau na pe hefo ke au pure iko koe tok fai ene Pacific Island Forum ta koe tuo fai Iyo, ka koe ia koe tau kātoanga mo o wau maho ina lahi au tau hanga atu ki. Ka whakapoke atu pure iku, Ai tai ko te koe tautanga o lele ko ke whai profesa pe ngari mauroro ai ala noa ka ko ifo e tālanga pai. Kamata pe mea ngai mahina ko sanuari o. Hau whangahi umea ke he mea e pe ta whakaosio sinuai ki anti-corruption ko ni agency fotuku e itoa kapatawanga pe ko ngai u fotutu fai mo kapagua hafitoto ngai tono no ko ngai la we moto pe tupe hopo pe to singa ke lele yang pe ko tu ku tau sio kato pe ai to nga we se pe aki pe ko no mai ai fonua no putai ni nga he wiki mai ko nga pe ko se toto a ko ya ta fita MALO tawa sia o e ha ko ni ko longa mai nga se toka ke matangi pe ko tau hoko ko to pe ko e me ki tau fi ai ke afio pe ai hau pe ho no sea pe tau tamuto o we no pere fai ese pouco aquí fare area pe pe tau nga ka mo ka yo fonua i fifia lava ko manonga to matangi ko ya e palopesa pe ai tai ngoni ko tu kwa ka ni ko e ke fagao si mai mo ta na fagao si te ta Polokalama ko ni Malo bito Reiku ta mai ni ke whakaosinga au e ta Polokalama pe ko whamaro rahe at ke te koe whotutu e ta Polokalama maho inga au bito pe e ta Polokalama ke ta talanoa ke umea ku hoko liliu pe me ngā Isileli lai u hoko whapulikare i tonga he ku tau mo tau whaampe to koni lelei pe ki mea mai ho eki mo tau ka inga pia koeni o ku whamawhora hanga tono toi pe i e tau mitia whaifio koeni he tau te fua whaifio o heni ke mouto ke mea mai pe ki ai ngai aho ko mai ka kou whamaro atani koe whai mai tau whatongia mi hena mo whai e ngai fotu whakaukau pa me ngai whehui whamama mo whakalanga whakaukau ki e tau ngā ue koe a whakatuku pe ku tau hanga atu e pureiku kui ai pe ai hange koe lau koe tau wholau i karia ku o ware pe ku nonga o ware pe ki sopu o ware pe ku ki kakapu ai moana ka ku tau whawhika i pe ku kei waka pe hange koe lau o kui waka pe o tau eiki
tataki pepe a ko kei a fio pe ai haue fonua pe me kaumu pe moongo apa pe a ko kei fai fatongia pe e ki pare mea ho ka meiri ku mane kapneti ke lere pe se a fare area pe moe tu fa maulahi pe moe fa mau anga pe ku tau fatika ia ku tau hanga tu pe ko tau fili fare area ne tau fo tau fi ko na hanga mai ai Pacific Island Forum pe moe te watu e kau campaign ma kamata atu ke kau whanonga atu ke whiri whare area ka ku kau whawhikai peo ke lahi ngai mea ke kau whoua atu he ka Polokalama he kau alatu koe ni he kau kala noa ki tonga ka kou ofalai atu ka te koe molang toto mo family kai tatau atu ka tau toki sio ai MALO. Polokalama ka ke kai ang nau mea mana tong mai ngai Falevavanga mo nga tatalanga fale ko ke frahoko ita Polokalama ko ni kita to pi hoko be ko ta Polokalama o sa o ki to mi hen time ke tata ai sadongia pe me hen ka o tu ko tatalo mai eta time pe me hen to ko time to mi te MALO Siosiua Lafitani peme University lo Isileli tabuki me MALO momea mai kamomea MALO apito pureiku ofalai atu ofa ke hoi mo tau kainga. MALO apito hoi mo tau kainga. Di foket pe o fa MALO at kati motoko to pe na mo kau mai pe te mo mea mai ki he Polokalama ko ni ko ngata anga ai ma Polokalama pe mo Isileli tui tabuki pe me he Letio Macarthur te au pointolu FM me Senee ki e tuunga whapuri MALO apito o whalai at kati motoko to pe.